Kublaya pibro ki perlok ki wasnyau suk wow up ye ki kubor ha uni channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wacha uwa chong chnong ka Meghalaya ha Andhra Pradesh hadin wada lailang uwa ki perlok yong u yo tho kre chagowa te uyi te wacha kamon pertuyu wei hewan sa te ton up ye gani kubor hadu wakut khnang wayo tip iye wasakhyat te chwa was dang cheki kubor ladam pu emu depu subscribe your new channel nya bhai subscribe we ngat how to bell we em tu khnang we yo pteng cho cho phu yo yigi khubor wa thambe te tons dang cheki khubor ki pulit ka East Garo Hills da post ki heyeto wa chong chnong ka Meghalaya wa da cha semen ha Andhra Pradesh hadin wa da lailang wa ki pralok yong yo tho kre chagowa kam te nei liang ki pulit da pentip ki wa da yi wa wanra biang ya chapo ka jilla ya uti uwa chae da tip pertu yo kam utenrik momen uwa arphausan snem irta uwa chong wasa ha William Nagar kat kam ki khubor wadiyo kapayu kentayong ka wada tip pertu kam ka asma momen da pentip ko cheki pulit ye wajia ya wei ite to wachak so haki bru ka station rail nei dawam ticket wei ini da jia hadin wahir unakarel ha Guntur train station ka Andhra Pradesh kamte ki pulit ka Meghalaya da pentip ki chaki pulit ka Andhra Pradesh ye wajia waro heiwa ki pulit ka Andhra Pradesh da lai yarap ki ya wei kam jo le de bam ki ya kamte ki pulit ka Meghalaya da khublai ki pulit ka Andhra Pradesh wei ka khubor da ongkole wada wanra no ya cha Meghalaya nin kasngi utengrik dami unayung wasa hakatu ka khatsan tarik yong new benai deilang waki perlog yong kan nisngi na ay telada ong da kilok la hab ya sendong bha mhoy uchania tali nei bha kamni wot dang waya lai lang te chirup kat hoyo kia semen dang ha chiteng luti dang wamut uwo lai tho kre kat hoyo masak hajiak te dayap chho na te du kini don hi khuble chipon